Timu ya Nyaruguru United bahondagwire timu ya Rwampara Bulls FC ahacayika cheka na goli 0 batyo batangaza hamigisha yabo ayibine kwegita umupaka za FIFA Big League. Nibija kutegereza urarabe umuri Rwenzori region kutoranamo urazane Big League omezane ebiri eyibaratayirane. Goro za Nyaruguru zona ziteberwa mu cyweka cyo kubanza kiretire timu ya Rwampara kuhindura abakwasi ba goalkeepers Davison wabandize umugoro ya Rwampara nka kipa kandi yaterwa goli 2 batyo bamwiho mu gishayi batahize mu goalkeeper Ndijo Corin we byacwekera kimwe tiyamara na dakikemwe atakamezire goro ya kashatu. Nyaruguru United FC ekasinga timu zona ku rugo muryankore zone ahagwa rigi ya Burugwenje Rwizoba erkwebembere kimeza no bonerana na kamwe omezani 16 kandi yo Rwampara Bulls ekasinga za kigezi yona no bonera 35 omezani 16 erkwebembera ikimeza konkeri izoba bayurekamani kushaza mora zane empake za Big League sizoni erekwija. President wa timu ya Rwampara Mark ashoborire ukuba referee babatwarize kubi ombazanogu ompira gweri izoba kwa ndaje kwiyaho ari ibintu bice ebinareba ebintabasa kumatara na munonga umba referee ko batwaza abazani bitu bona bana babatwariza kubi nabwe cyo tunaba mativu kwambwe nejo niyo game yitu yabaheri izoba nja kugenda necho as the results it was expecting konka we are going back on the drawing board kurebeka ngo nitugarukana man season kwije because wazaro mwana kafa toguma so next season we are coming back stronger. We have seen our mistakes, we are going to correct them, then next season to garukate wina mani mabara munonga. President wa timu ya Nyaruguru David Katurebe Tugume yashobora kumizano y'umpira nerete ntunguka myanya yabo tuletinga timu zone za Shamberi Rwampara FC Nyaruguru United. Congratulations to both teams. Omupira tarwa kusingwa chonkani competition. So Nyaruguru United tunashemerirwe itwa Nyaruguru abahagizwe nimba sima rukundo y'umwayoreka ku rugabo Nyaruguru abiza nibavuga za pichi abapanyisemo tukazabo mani gabo mwe bari munonga kwiza kuhagira timu yanyu. Obuhanguzobu butangarize migisha ya timeji kwegita umupakeza Big League season eri kwija yo mwaka 2025.